Unay Daytan, Kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay Daytan, Kaka. Okay guys, so agibasa tayo man kadagiti commenters tayo. Nipagayam tayo Romeo Kabungason. Ako nana, pakumusta akman ma'am, sir? Ti kasinsin ko dita Cagayan, manang yoli, batit lakay, jami bong. Niwat pagayam tayo kay Ilocana pages. Ako nana, haha, pirmi, katawak, kadagito. Agyamanak pagayam, Unay Daytan, Kaka. Shout out mo't kani pagayam Roselyn Hill. Pagayam tayo Salvador pa Club. Ako nana, hi Ma'am Jor. Nakakawala ng stress namin itong Unay Daytan, Kaka. Thank you. Kunana pa ay apo makapaalok Unay Daytan, Kaka. Kung nagmayat adeng ganto'y drama yo, Unay Daytan. Kunamot ni pagayam tayo nga Imelda Velasquez. A blessed morning, Ma'am Jor, kan Sir Roger. Naragsak nga agsapa kan naragsak manan panagdengdengeg ita. Ni pagayam tayo nga Oliver Gutierrez, Unay Daytan, Kim Riit, kuna naman. Kablawan tayo mat da Geraldine Larocco, Janet de la Cruz, Kaylin Aquino, Jonathan Sabado, Leonora Bautista, Rojas Booking, kan Ricky Castillo, Maribel Lubrin, Corazon Gazmin, kan nipagayam tayong RM7358. Okay guys, so thank you so much. Iti anusyo amang tartarabay, iti drama tayo nga Unay Daytan, Kaka. Kan dagiti dumapay vlogs, kan videos, dito'y channel tayo Jor Drama Tips TV. Thank you so much.